Uba enong bri additional deputy commissioner jongka East and West Khasils district. Ulong baka jingko jingkia kadeka spa ka bakrautam haka jing im jongi kibriu. Ya kane uba enong bri ulong haba pensyai shiki pajba haka mega helpcam kabala penlong daka Meghalaya State Legal Service Authority. Menaka singsa jain ke artarik risau arjara paulai. Hasen Sebia Higher Secondary School Nongklau. Uba enong bri ula pensyai ru baki don shibun kiskim baka sarkar kelamang kerpang nakamanta ki pajba anong syong da kebayarap ya ke jinsya sumar haba ki pang kishitom lada kidon ya ke MHIS kat. Nalor kata ula pensyairu bana kebenta kilong kemi ki ba armet pat ka sarkar kelamang pisa kerpang nakamanta ki to ki bawan ka kulung haki hospital balada de ki bawan sa lupa ki jaka baka sarkar kalapan kre ka sarkar kelamang pisa kerpang ru nakamanta ki bawan ab yaki bad kelamang pisa ru nakamanta ki we ki jinon kam. Ngim đây ban chimsting kapot ka kya kalong ka ba dan kam ba larang idan kamat ka bukat ka kya niyo ya ka ni dan ka spa ka bakhaw ba ni dan kalian ke health department ibun ba ki schemes iba nadu ka ba ki eye injection kulung nadu berangka ki kedon ka scheme ka ba na kalian u chief minister ka jela jungi kabarang Shumi Hamai dan hakini kindiat senam kabang ikut kata Chief Minister Safe Motherhood Scheme hakaba lingba kani ke scheme ki bawan syaku hospital kim dan kamban siu ganu jing siu kalai kawan ru kolong free non je wat ka bai sngi itu iba am wat ke bai sngi itu ki ba am ki bawan up itu iba bangka lung ru kiyo ya ta ka bai sngi cucu dan kata ka konsep kiba kila wanra ka transit home dan kini ni kilong kami kiba ni ong ta kata high risk pregnancy ni kiba jangan nak senong kila pun wansa apa kita transit home dalajan ka porkha juki tekani ka pensuk shibun bat gaya rap shibun ban bakibriu boro bakim dei ban khai di tulung haye handai bakin wan Syaki Hospital PPHCs kopel ki badan apo ki senong kita wani kemarjan senong jongki kedon ke scheme MHIS ke wangitip kum kasmata ani kata ka Ayushman Bharat hakaba lada pitia pang ma lada pidan ya kani kasmata film nam dan kamban siu kani pinap siu le setang kendiat kani kasmata kala cover ya katu kepai dawai jumpi kepai tiak jumpi hapo di hospital mensua aku barang ni kong ke scheme changing untuk sengku ikibriu itiang ba ke ban register ya kini kesmata rehadian bagi sengku ba yo ya jing mentoy lada pang la stom la tip bakabil hospital ga kia ka pun ba den rai ke jing jom kini kesmata kayaram di kilong yang langsung kibuduk kayaram ya kidopang di basitom ba kinam puslai ya kata kajing siu hendrai kani ke insurance ka kalau cover